Svi mi imamo snove. Da li su oni veliki, mali ili oni o kojima možda ne pričamo nikome? I šta je to što deli one koji sanjaju od onih koji zaista ostvaruju tu snove? Uspjeh nije stvar sreće, talenta niti magije. Uspjeh je proces i sastoji se od konkretnih dostižnih koraka. U ovom videu ću vam 9 ključnih koraka koji će vas odvesti od mjesta gdje ste sad do mjesta gdje želite da budete. I jeste li spremni da zakoračite? Pa krenimo. Korak broj 1. Definiši svoj uspjeh. Prije nego što bilo gdje krenete, morate znati gdje idete. Uspjeh nije univerzalan pojam. Za nekoga je to financijska sloboda, za drugoga srećna porodica, a za trećeg lično ispunjenje. Ako ne definišete šta uspjeh znači za vas, trčit ćete u krug i reći tuđe ciljeve. Budite precizni za to. Nije dovoljno reći, želim da budem uspješan. Morate znati šta to tačno znači. Da li je to želim da pokrenem svoj mali biznis ili želim da pretrčim maraton. Zato uzmite olovku i papir i zapišite šta je to što vama budi osjećaj uspjeha. Kada definišete svoje ciljeve, putovanje može da počne. Korak broj 2. Postavite jasne ciljeve. Prazno platno je lepo, ali bez jasnih linija nikad nećete naslikati sliku koju želite. Da bi vaš cilj bio ostvariv, on mora biti SMART, što je akronim za specifičan, merljiv, akcijski, relevantan i terminiran. Nije dovoljno reći, želim da smršam. Morate reći, želim da smršam 5 kg u narednih 3 mjeseca. Tako što ću teretanu 3 puta nedeljno i premeniti ishranu. Sa ovako preciznim ciljem znate šta da radite i kad to da uradite. Razmislite o svom cilju iz prvog koraka i pretvorite ga u SMART cilj. Definišite svoj uspjeh i dajte mu precizne koordinate. Tek tada ćete znati kojim putem da krenete. Pa počnimo. Moj SMART cilj je... Korak broj 3. Napravite detaljan plan. Nakon što znate šta želite i zašto to želite, morate da znate i kako da stignete tamo. Veliki ciljevi mogu delovati zastrašujuće, zato je ključno razbiti ih na manje dosežne zadatke. Napravite listu, uradite mapu uma. Šta je prvi mali korak koji možete da preduzmete, a koji je sljedeći? Iza svakog uspjeha stoji plan, a plan nije ništa drugo, to nije iz malih lakih koraka. Na primjer, ako je vaš cilj da napišete knjigu, prvi korak je da napišete samo prvu rečenicu. Pretvorite svoje ciljeve u jasne akcije. Šta je vaša prva rečenica? Šta možete da uradite danas, odmah, da biste se približili svom cilju? Zapišite to. Moj plan za danas je, Korak broj 4. Preduzmite akciju i to odmah. Plan bez akcije je samo želja. Vreme je da prestanete da mislite i da počnete da radite. Prokrastinacija je tihi ubica snova. Čekanje na savršen trenutak, na savršenu ideju ili na savršenu opremu. Bože, to se samo izgovori. Najteži korak je uvijek bio prvi. Bilo da se radi o pokretanju posla, pisanju knjige ili promjeni navika, taj prvi korak je onaj koji stvara inerciju. Ne mora biti veliki, može biti samo 15 minuta vežbanja, jedan paragraf pisanja ili možda jedan poziv. Važno je samo da se pokrenete. Šta je mali korak koji možete preuzmete danas? Ne sutra, ne sljedeće nedelje, sada. Uradite to i osjetite snagu akcije. Korak broj 5. Učite iz neuspjeha. Put do uspjeha nije ravna linija i neuspjeh nije kraj, već je skretanje na putu. To je lekcija koju morate ponekad da prođete. Svaki veliki uspjeh ima priču o neuspjehu iza sebe. Pitajte bilo kog uspješnog sportistu, biznismena ili umetnika. Verujte, svi su oni padali, ali ono što ih razlika je to što su analizirali svoj neuspjeh. Zato postavite sebi pitanje, šta je pošlo po zlu, šta mogu da naučim iz ovoga, kako da ovo iskoristim da budem jači, jer neuspjeh je samo informacija, ali ne i presuda. Zato se ne plašite neuspjeha. Dozvolite sebi da grešite, ali nemojte dozvoliti da vas to zaustavi. Pretvorite svaki pad u korak napred. Korak broj 6. Razvijajte se kontinuirano.
Uspeh nije nešto što postignete, već nešto što svakodnevno negujete. Ljudi koji su danas na vrhu ne miruju, oni stalno uče i rastu. I svijet se neprestano menja, a i vi morate sa njim. Uložite u sebe, čitajte knjige, pohađajte kurseve, slušajte podcaste, učite nove veštine. Bilo da je reč o nečemu što je direktno povezano s vašim ciljima ili nečemu što proširuje vaše vidike. Vaša sposobnost da učite je vaša najveća prednost. Ne zaboravite znanje i moć, a učenje je gorivo koje vas pokreće naprijed. Šta je jedna nova stvar koju možete da naučite ove nedelje? Učenje nije luksus, već investicija u vas. Počnite već danas. Korak broj 7. Okružite se pravim ljudima. Vaše okruženje ima ogroman utjecaj na vas, a pokazat ću im kako. Ljudi sa kojima provodite najviše vremena oblikuju vaš način razmišljanja i vaše ambicije. Zato potražite ljude koji vas inspirišu, koji veruju u vas i koji vas podržavaju. Ili pronađite mentore. Ali podjednako je važno i da se udaljite od onih koji vas sputavaju, koji su negativni i koji se stalno nešto žale. Negativna energija je zarazna i sprečava vas da ostvarite svoj puni potencijal. Zato analizirajte svoje okruženje i zapitajte se ko su ljudi koji vas inspirišu, a od kojih se osjećate iscrpljeno. Vaša energija je dragocena, čuvajte je. Korak broj 8. Istrajte i budite strpljivi. Uspeh rijetko dolazi preko noći. Biće teški trenutaka i sumnje i umora. Ne dozvolite da vas to zaustavi. Mnogi ljudi odustanu na korak od cilja, gledaju oko sebe i misle da su jedini koji se muče. Ali upoznati ono što deli one koje uspiju od onih koji odustanu. Zato budite strpljivi. Ne očekujte rezultate odmah. Neka vam vera u proces bude jača od sumnje. Baš kao što se planina ne pomera preko noći, tako se ni vaši snovi ne ostvaruju odmah. Potrebno je vrijeme, upornost i posvećenost. Kad vam dođe da odustanete, setite se zašto ste počeli. Duboko udahnite i nastavite dalje, korak po korak. Zapamtite, svaki korak se računa. I došli smo do koraka broj 9. Slavite male pobjede i uživajte u putovanju. Često smo toliko fokusirani na krajnji cilj da zaboravimo jednostavno da uživamo u procesu i da se radujemo o svakom malom koraku. Uspeh nije destinacija, već konstantno putovanje. Ako čekate da stignete do velikog cilja da biste se radovali, propustit ćete sve one trenutke rasta i učenja. Da li ste možda završili težak zadatak? Nagradite se. Da li ste uspjeli možda da uradite nešto što vam je bilo teško? Pa čestitajte sebi. Svaki mali korak naprijed je razlog za slavlje. To ne samo da vas motiviše da idete dalje, već vam daje osjećaj ispunjenosti i sreće na putu ka uspjehu. Zato nemojte čekati. Danas proslavite nešto što ste postigli. Uživajte u svom putu, jer putovanje je podjednako važno kao i cilj. Sada znate put. Svi alati su vam tu. Nemojte samo gledati ovaj video. Preduzmite prvi korak. Neka ovaj video bude početak vašeg putovanja. Verujte u sebe. Imajte snagu da istrajete. I zapamtite, vaš uspjeh je na dohvat ruke. Ali budite i mudri i prihvatite pomoć dragog Boga na svom putu. Molite ga da vam da snagu i istrajnost. I zahvaljujte mu se pri svakom uspjehu, čak i onom najmanjem. Gospoda, svi narodi, slavite ga sva plemena, jer je velika milost njegova k nama istina, Gospodnja traje do veka. I onda ćete shvatiti tajnu koliko je sve lakše postići i koliko ste u međuvremenu postali i sretniji i radosniji. A to je i moje lično iskustvo. Ako vam je ovaj video pomogao, lajkujte ga, podelite i pretplatite se na kanal da još inspiracije. Hvala puno. Gospoda, svi narodi, slavite ga sva plemena, jer je velika
Gospodnja traje